Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silian sang puya Chief Minister pulal do ma chon kalphung thara man lak na konga dodal na chama se paltang an tum thu soi sarkar lai puin mi pite ham chana tura malak na chi sang sang in shilshed na Viksit Bharat Sankar Betra campaign kalpui zelani Union Home Minister Amit Shah chon India le Myanmar in rina chu Bangladesh ramri anga hung veka tulati thotan nia ram temple hong turin in bo se na morbok tranani Chief Minister pulal do ma chuan kalphung thara ma an lak na konga dodal na sama se paltang an tum thu soi Chief Minister Conference Solar Plenary Session of North Eastern Council ne zo taka atelzo voina aron thlen hima chanchabu media komna hetwi soya Chief Minister chuan sarkar thara chuan dan noya eruk na le thil diglo dawan tuma eruk na in zung alo kai thuk to a sarkar na thok ate berchanga chungnam ber thlangin ngai lo nei to dan ani lo ti po hriat tolo a omani ati a chu dan ani miolo wangin ti top antum ti soin do dal na chu na sama se khu atai tre ni an ngai thule an paltang don thu soi ani til hi adyaw ni kar khal pui kan antum chona corruption ngen zung alo kai thu khop mai kan ramatian til lo in thung lak lo to ngai lo nei to til danin lo ti po hriat to lo ngai nei khatian lo compromise to kha awmani chu dan ani miao lo awang ti to kan tuma so dan chuan lo da na chuan na sakhop mai wa kan lo tlai tre pa kan nai Chief Minister chuan dan anga thil ti chu pa nga ya nei hun al om don ti soin chumi chu thlen puan tum ti soya tla khomin dan noya kalan tum ti soini Chief Minister pulal dom hian Nimin Khan 71st Plenary Session of North Eastern Council Meeting State Convention Center Shillonga azutel na chungchang po soin nasit 15 Finance Commission noya cheng viable se zathum man ngal thein ti felani thu soya kar le chung hian he sum man na tur than na hun project priority selection ne ani don ti a kar le chung hian ti fel tumani thu soin he sum mang hian project rang ranga hamthan malak tran ani don ani ati Chief Minister hian Shillong ne Grims bula Mizoram sarkar rama patient lot sakchu ahna chiat awangim chu chiat ti le vekani thu soi boka tuna hian kum ni chunga zo tur chu hun tlem to takara kum kha chung vela zo ti ran tum ti soya patient lot sakna hi ani si tanga sum moni a nabul tran le tur tam fan za som emo ati pun thei be se ni thu soi bokani New Delhi orientation training ne cha mek Mizoram sarkar shuai tu te chuan Nimin Khan sarkar la poemi poimo sang sang ten hu a Mizoram Legislative Assembly Speaker pulal bi exam chuan Nimin Khan National Disaster Management Authority member Pukrishna S Vatsa chu pi sa akoma Speaker le NDMA member te hian chairman thleng thailaka Mizoram lo in venlok theidan tur chungchanga thil poimo sang sang ten soiduna Speaker som angin kumin fur pui mange Mizoram to aron zinatum thu Pukrishna S Vatsa chuan soi ani National Earthquake Risk Mitigation Project Forest Fire Management Program le State Disaster Management Fund atang te in sum thanam takpek in huam thu soin in rel boldan kalphung ero adu khoblo thu soin in semrem hosak ngai nia hria thu minister helo shrilani Advisor to Chief Minister Puti Bisilal Venchung appoint Union Finance Minister Pinirmala Sitharaman chu pisa mu a Mizoram sumle paidin munte centrally sponsored scheme central sector scheme le fan sang sang manga Mizorama na tho ani thin dan te sarkar tharin ramha sona tanaru mana tharani sang sang te thena Puti Bisilal Venchung a hian niti ayoga senior permanent member economist Dr Arvin Virmani Mubokani Labor Employment Skill Development and Entrepreneurship changtu minister pulal hinglo le Ministry of Micro Small and Medium Enterprises Secretary PSCL da State Nimin Khan Delhi anin komboka minister hian Mizoram sarkar in hand-holding policy thar arwa mandon ti shirin Ministry of MSME scheme sang te chu hemi konga hian a chhor tangkai theidon nia hria thu soya minister hian Ministry of Skill Development and Entrepreneurship Secretary Puatul Kumar Tiwari po komin Mizoram Skill Development le Entrepreneurship mason na turan soidun ani minister som angin secretary chuan som na hi pomin a hun e masak bera Mizoram zina tum thu soi bok ani sarkar lai puin mi puite ham sana tura malak na strang in thirsiat na Viksit Bharat Sankar Betra VBSY campaign chu Mizoram hun sang kalpui zelani a voin khan lungleya muntang zotui tlang le chengpui khuwa te nei ni a community hall ani chunzom le ni in heng khuwa te hi lungle RD block khuam chung khuwa ni a bung mun RD block lama south lungdai khuwa campaign hi kalpui ani bok
Champhai district a po Myanmar ram rebula khopani shruai kon ne new shruai kon a VBS we campaign nei chun zamani a naktu ka mol koile melbuka nei chun zamani ang Kulasip district a po win khan thingdol ar block wom chunga VBS we campaign chun zamani a chomhalama lungmuata program man ni in chhnulama nisapuya chun zamani a VBS we program a hian line department sang ten scheme poimo sang mi pu ten na an shilfia ani Saito district khom chunga po khopali ngopa notice khodung sei chi apuile khokona te IEC event mangin roman anga ne chunzom zel ani a voina VBS we campaign ne khochang a hian khomi puiten anlo hlutin central sarkarin antan ham thana siam te chotang kain tum hle a inzelu theina sang mi puite inzek lut ngalen mi pui kalan thanem thin hle ani Mizoram Youth Commission MYC chairman Tharapumal Somzul Haral te chuan Thalai tumru taimale teirei peitan hoten kong ein hongani ati he thu hi voina Aizawl khatla a MS Academy in anzirlai hoting telom puin honan manna MOC chairman chun soya MOC chairman chun competitive exam chu englevela ma all I nilova thi top chu exam be ngai ni ti soin voina hoting te po na thatak nei to ti thinlung pumai lova ram ta na rongbol tura competitive exam sang jok beya in boss ezel turina so mani hun wong digmi chu ain thada angai lo ti soin sarkar na churam ta na rongbol poimo takani ti ria trenam wa taka thok turin zilai hlotling te acha abokani District Election Office na thial chon Vin Khan Special Summary Revision sangni somni palipuolin Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEP noya Special Campaign 2PD anneya Voin campaign a hian tun thani khata kum sompre tling te tan electoral role in zelo hun honani a I role la chuang lo kum tling to si tan mani register dan te siam that ngai siam that emok pai ngai pai le adang te in shiat na hun bot saini I role in zelo ba ka PWD voter te tan ACI in arwaman ham thana sang om tele all sam taka anin zelo the dan kong te shil fiana hun manani boka Voin campaign a hin role in zelo dan kim changle voter helpline application mandan flyer te samchu ani ba ka signature campaign ne ni bok nathil DDEO pisa hian karmasa khan nathil bazara street campaign hi anlo nei to ani Election Commission of India chuan Champhai district police ten in thanvok vetai ven himna an kalpui thata wangin choimoina a hlan Mizoram police chuna talan danin Champhai district police ten in than hun lai ven himna an kalpui thata wangin award for exemplary electoral practice in security management hlan ni a in thanaral muang fil file him nei thena tura an hmalak na ba ka vote thak na mun ven him uluk zol ngai te om chunga assembly bill sang vote thak tu an pun theya wangin he choimon hi pe kan ni Champhai Myanmar ram ribula omani wangin Myanmar ram boya chona sang an ma chona he ta chung hian in than kai hnuya khan ven him na thata ka kalpuin ram ren nai khuwa mi te tan na se takin an thoka in thana fil fai nei thei tur hian rui hlo le zu cheng verbal som pani le no enga hu vel an man chuak boka heng an na tho te hriat puin ECI chuan choimoina hi an hlan ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga pun ani Union Home Minister Amit Shah chuan India le Myanmar in rina chu Bangladesh ramri anga hung vek atulati voina Assam Police Commando passing out parita man puina he thuisen Union Home Minister chuan Indo Myanmar border zalen taka chet vel phalna free movement regime FMR po khuakhir ani thuai donati a Prime Minister Modi ka shuna hnoya dan thupe lama ramin ma son na satle ti a ramchung himna Congress sarkar la buaina tamtak omthin kha Prime Minister Narendra Modi hnoya chuan na satakin akiangani ati asama helpo zongjongin anral thum antung to ti Union Home Minister hin tar lang bokani Thotan ni Ram Temple hong turin bo sena mor bok tan ani a Ayodhya khopuya honna in khom ro pui tak bo seni dona mitam tak heun mang tur hian Ayodhya khopuya an thleng to a Prime Minister Narendra Modi chuan honna in khom pran pratistha hi atel pui don ani Chanchinthar charti topna na tlang pui Chief Minister Pral do ma chuan kalphung thara ma an lak na konga do dal na sama se paltang an tum thu soi Sarkar la pin pite ham channa tura malak na strang in shilshiat na Viksit Bharat Sankalp Yatra campaign kalpui zelani Union Home Minister Amit Shah chuan India le Myanmar in rina chu Bangladesh ne na ramri anga hung vek atulati Thotan ni Ram Temple hong turin in bo sena mor bok tan ani chutizong chu Chanchinthar kan puan thei chu